Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar pon hmain ngai thatu te chan tur Azadi ka Amrit Mahotsav quiz zona ilo puang masa ang u zanin atana quiz zona chu India mi zinga Governor General of India ni masaber khatunge ti ani kan puang non lenge zanina quiz zona chu India mi zinga Governor General of India ni masaber khatunge ti ani in chanat hi WhatsApp emo SMS in phone number Pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk emo email id airdigest21@gmail.com tehlu thei ani zona chang dik masaber hi naktuk zan chanchin thara pon ani anga loman ne certificate pack ani ang India chon COVID-19 do konga hlotlen rong pui tak changin vaccine dose viable che za chuanga peta hedit mun thang thei tor thoktu doctor nurse le matonga thoktu te ba ka mi pui vaccine zong te All India Radio chon zana chi baya buk chewa heti rwal hian thrileng ala relo wangin film khur chun jomzel turin kan ngen chewa sarkar lai puin vaccine la theiten an lang vek theina na November ni thuma tanga ni somthum thlenga be puya thak mek mega vaccination drive nei chungin vaccine la thei chuan lo la vek turin kan ngen cheu sa ko hun puilo thleng tura mai tum na wa midang hnai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kan hnuai hre du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chon chanchin thari longa thaksin zomang achiar tu silian sang puya no pangtani Children's Day November ni som pali chu pathian ni atla ko wangin Mizoram district mun then khata chuan heni pol hian voin khan hun man ani ZPM Legislator Party chuan Mizoram Sarkar chu Mizoram State Healthcare Scheme noya inzia glut mek te tan in en kola sen so cheng no ni thlenga bilet phalsak turin an phut Azadi ka Amrit Mahotsav lomnakal zela voin khan Union Law Minister Kiren Rijiju chuan Citizens Telelo mobile application atlang zar Europe khothang lama chuan COVID-19 Srileng thar le mek awangin in kharkhip dul jok partial lockdown kalpui tran ani Prime Minister Louis Jawaharlal Nehru pian champha puala man thin no pangteni Children's Day November ni sompuli chu kumin hian pathian ni atla ka wangin Mizoram district mun then khata chuan heni pol hian voin khan hun manani aizola chuan no pangteni Children's Day pol hian Mizoram Gorkha Youth Association Bongkon branch in durtlang leitana Harmon Children's Home a eitur le thomno an pe Bongkon MGYA Harmon Children's Home no pang omte chachun an bo se sak ba ka hian classic thomno chi sang an pe ani voin khan lungle selem veng chon Children's Day polin an veng chung ti fai no pangtenen an hatlanga no pangthanem tak an thok chuaka selem veng hi tun hnai clean Mizoram Day man ani khan lungle khopui chunga veng fiber loman hlan an lo ni to an veng VC re chuan no pang bolhlo char tam hena loman simin no pang ti phurnan bolhlo an khul sak thin ani Children's Day pol bok hian third NH Assam Rifle tenen tangkopin an veng community hall a sipairal thuam pho chuakin a man dan le an tho dan te no pang hrilfi an ni no pang ten an hlut hle ral thuan pho chu jinga hiam tank kana tele AK47 te po pho chuani im kilometer khadle chan ve thui kap theite ani Siha Apo District Legal Services Authority le District Child Protection Unit Siha te bot sein voin khan Children's Day lomna New Skyling Vision Studio manani Child Protection Ambassador le Marachanopi General Headquarters Siha President ni bok PP Chaki chona man puyani Kolasi Papo Nimin Khan Indiaram hundang rolin no pangtani manani Kolasi District Children's Protection Unit DPCU at hokteu te chu heni man puihan hom sang anin semdar ani Voin Khan Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan NLCPR NEC noya sakmek project pathum Treasury Square Ain PR Department sak lian chiri run Mualpur Government Aizol College New Campus le Minekoa High Court sakmek te atlo Chief Secretary hi Planning and Program Implementation Secretary Pulalmal Somap chuawin atroy om ani Chief Secretary chuan heng project sakmek te hi enin contractor de chun hatho dan tlang puile an sakzo hun tur te azota heng building om tur thil te chu chipchiar taka zotin chung te chu building sakzo mange ya ruwa manada fel ngei turin ashil ani ZPM Legislator Party chuan Mizoram Sarkar chu Mizoram State Healthcare Scheme MSHCS noya inzia glut mek te tan in en kolna sen so cheng nuai ni thlanga bilet phalsak turin an phuta tuna biltang mek engemazat ompo poisa omreng chung sia an pe theilo chu achan mumal tak mi puite hna ta lang turin an phuti voin khan thu chu semin an soi ZPM chuan MNF Ministry tharin October sang ni som poko tang khan
healthcare scheme thar chu mangtan le in he scheme in ziak lut te tan in zelumana kum khata BPL tan cheng za le APL tan cheng sang khat pe kin no ni thleng sen so a mule thei turin an kalpuya October atanga hun chiar thin chu sarkar kum calendar April atanga March anga kalpui tumani awangin tuna hian October sakni somni pakhat atanga March sakni somni pani chunga tan BPL a cheng somnga le APL a cheng zanga in zeluna mana lak ni in cheng noi khat thleng chau damlo in kol sen so mule thei don ta a thasom pania tan cheng za pek thin chu a hun po se ngai ta ka wangin tuna kharuka tan cheng somnga le cheng zanga pek hi a oman ti thu za PM chon soin amaro chu damlo na sen so bile tur cheng noi khata ta tha chu hria thiam har an ti thu an soi amma pek dan ne khai khin chuan cheng noi khat bil na tur chuan in zeluna tan cheng somni panga BPL tan emo cheng sani somnga APL ni tur om takani thu an soya assembly zona chhana tang chuan MSHCS corpus fund noya hiam cheng noi siang ni chuang ala oma mi puite COVID-19 ripuin ati re thei lai mek le sum om rang chung sia damlo te tan a bil le tur chan vea anti niam chu mi puite tan har san len takani anti tuna hian MSHCS noya cheng noi sangli zali bala pek theilo anna nei po hi mi puite har san a thiama mi puite hena pe chuak wat tura an phut thu an soibok ani electoral roll special summary revision sangni som ni panni lom tura electoral roll dik level fai nei ani theinan mala tura inzirtir thin angin khola tui dik tak te chau rola an chon theinan mala theu turin branch weme te central weme chon angen voin khan CC meeting chon thanem ngai taka mala turin branch weme te angena electoral roll a hian khola tui dik tak kum tling ngai an lu theinan malak ni se ti a central weme chuan electoral roll chuang to khola tui dik tak nilo electoral roll atanga pai du te chu complaint thelut ngei tura ngenin complaint na form hi designated officer emo board level officer te hne na tanga la chuakin fill up zo thelu le turin a hriat tirani electoral roll hearing nei huna wme ayo mi prok a tiamlo tel ngei tu le atule ni chuan huaisen taka danova lu tumte dodal ni se ti chu CC meeting chuan arel ani voin khan nung le south bial to MLA le bamboo development board vice chairman de bok Dr. K Pasunga chuan a bial chung lungrang south khuwa middle school le high school building sak tharte a hong heng school building tharte hi na bart kal tanga cheng noi somni paruk le sing hi senga sak an ni a honna hun lungrang south VCP pulal moi zoi ka shua hian Dr. K Pasunga chuan lungrang south khoin an momo school building thar nei tura tan na tu khotlang hruai tu tele lungrang south khomi puite chunga lom thua soya lungrang sa mi puite chu nei turil rupu chunga dot taka lawen kol chun zom turin acha a zirna le ezona konga zula ti chu mathlir thui tak nei tur le thanem ngai taka in po cha chho turin acha COVID-19 shileng awangin masonan thar tam theiri lo ma se lung le south bial chung khuwa te ti mason turin sarkar lai puile Mizoram sarkar a project sang boi pui mek ni in mi pui momo rural te ro man sak zel atum thua soi ani Sport and Youth Services Minister Purobat Romoi Roite chuan Mamit District chunga khothen khat kor tha tuidam bongwale Mamit kuate to in sport infrastructure na thomek te amuna kalina ena Minister hen kor tha le Mamita Residential Sports School cheng viable se somthum pani senga Edifice Infra Services Private Limited New Delhi te sakmek chu atloa tuidam khualal denga football ground cheng noi zanga somthum pani senga siam na thomek chu Minister hen tlo boka tuidam volleyball court siamnan cheng noi somthum man ani tur thua soiba ka hachek tlang dung high school zilai tan smart classroom siam tran thoi ani tur thua soibok sports minister hen bong va khuat lo in khotang hroi tu tenen Mamit district sports complex noi athletic ground bong va field a siam tum chungchanga income hona anei ani sport minister hen Mamit multipurpose indoor hall noi sang khazani poriat senga sakmek te Mamit district sports complex noi futsal ground basketball court volleyball court le tennis court tura rom man te ba ka Mamit tourist lodge atlo ngal bok ani chanchin thar hi all India radio aizola tanga puan ani India zelena kumsam sri pangana azadi kamrit mahotsav lomnakal zela voin khan union law minister Kiren Rijiju chuan citizens tele law mobile application tlangzar voina application tlangzar manghian panel lawyer tele anmani dor tu te olsam takin khunzomani to dona chemical tlang hen zona le inshil fi angai te ainshil fi azungzung theidon ani pura jeju chuan dania shai chungchanga he application hian mi puite tan na tam taka thosak don ani atia kalphung thak dang lama tul ti soin mi puite thuam thata ramma sona ti chak atulani atia mere thei berte tan pu a ro rena declarein tlak pek chu sarkar mo phurna ani atibok
Europe kho thang lama chuan COVID-19 shileng thar le mek awangin in khar khip du zok parse lockdown kalpui tan le ani a Netherlands Prime Minister Mark Rutte chuan karthum chung he in khar khipi kalpuian tumti asoya dor in fiamna hmun le ele in na dora te in kho khir ani angati a he malak nei du omlo le nin om tak ni ma se shikai tharan punna sata wang le anjinga na tak tak an tama wangin lo thelo bati angai ta ani ati heti lai hian da he kopuya chuan in khar khip dulova mi pui lungoi lo kal khom te chu police ten tuiphu na mangin an hnot dar hialani nimina ringot kha Netherlands a hian shikai thar singkhat sangruk zani somret pasari mu chuani a vaccine la zat hi sang vewin kumsom pani chunglam za somret pani point pali line lama se shri ha dar thova full dose la po mi za somseri pathum lai ani Austria po tun kar to patringin vaccine la lote khar khi pani dona Austria hen mi za somruk pangain vaccine an la to a shri dar chak la ta ka wangin vaccine la lote chu pon chu khap ani don ani Europe shri dar le tak chan bera hian vaccine pek chak lo wang ni ya ngai ani chanchin thar serti top na na tang pui no pangtani Children's Day November som pali chu pathian ni atla ko wangin Mizoram district mun than khata chuan heni pol hian voin khan hun manani ZPM legislature party chuan Mizoram sarkar chu Mizoram state healthcare scheme noi injia glut mek tan inan college so cheng doi ni thlanga bilet phalsak turin an phut Azadi Kamrit Mahotsav lomna kal zela voin khan Union Law Minister Kiren Rijiju chuan Citizens Telelaw mobile application atlang zar Europe khathang lama chuan COVID-19 shileng thar le mek awangin in khar khip du zok parsi lockdown kalpui tan ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani